Mogao staviti dvije slike na grafoskop. Prva slika pokazuje papu, zar ne? And it accuses the Pope of being... I tu se papa optužuje da je glavni zločinac za zločine koji se lažno pripisuju vama. Možete li, molim vas, u par rečenica, kako bismo to mogli shvatiti, molim vas da budete kratki, objasniti zašto vi tvrdite da je pokojni papa odgovoran za zločine za koje se vi teretite? Vi ste to spomenuli već u vašem svjedočenju, ali ja to nisam shvatio. Donedavni papa Jovan Pavle II. nastavio je tradicionalnu vatikansku antisrpsku politiku i glavni je krivac za sve zločine u ovome ratu, jer je svojom politikom izazvao rat. Ja imam mnoštvo dokaza, moji pravni savjetnici upravo pripremaju opširan elaborat, jer je suština odbrane koju pripremam teza da je za sve zločine koji se meni pripisuju glavni krivac papa Jovan Pavle II. A ja ću vas podsjetiti samo na knjigu sećanja američkog ambasadora u Vatikanu početkom 90. godina o tadašnjoj papinoj politici i o papinom huškanju na razbijanje Jugoslavije. I to je teza koju ću ja dosledno zastupati i spremite se, kad počne moj proces, to će biti osnovna teza moje odbrane. You haven't produced any documentation to... No, vi niste ovdje, tokom vašeg svjedočenja, prezentirali nikakvu dokumentaciju koja bi to potkrepljivala. Recite nam, imate li bilo kakav dokument, bilo što napismeno, bilo kakav prisluškivani razgovor, bilo kakav obavještajni podatak koji direktno ukazuje na pokojnog papu kojeg ste vi povezali sa tom politikom? Bilo što nam možete pokazati? Imam knjigu sećanja američkog ambasadora u Vatikanu početkom 90. godina koja je objavljena i u Zagrebu. A moji pravni savjetnici prave opširan elaborat i on će negde do nove godine biti gotov na tu temu. I ja ću vam ga dostaviti kao vid moje posebne odbrane prema pravilu 67 pravilnika o postupku i dokazima. Inače, papa je prvi priznao nezavisnost Hrvatske, dok nijedna država to nije uradila, na protivpravan način. I tako je otvorio brešu kojom su pokuljale ostale zapadne zemlje. Predsjedavajući sudac, gospodine Najs, koliko ćete još ovoga iznijeti?